M23 M23 aka kanya tuvugana iri mu rugamba rukomeye, aho irimo guhangana na FARDC, Wazalendo ndetse na SADC n'indi mitwe yitwaje intwaro myinshi bakomeje guhangana, aho intambara yatangiye mu myaka igera kuri 3 ishize ndakeka. Gusa muri aka kanya aho intambara igeze bari kurwanira mu kibaya. Ndakeka ko nawe uri kugenda wumva ibibombe nimba uhegereye, nawe uri kugenda ubyumva mu kibaya cyo hakurya, nko ku bantu baherereye mu Rwanda mu bice bya Cyanzarwe bo bari kubireba nk'abantu bari kureba televiziyo imbere yabo. Gusa ariko umujyi wa Sake twibuke ko nawo wafashwe. Umutwe wa Sake wafashwe nyuma y'uko n'indi migi nka Bweramana ndetse na Minova, Masisi Centre na Ngungu bongeye kuyigarurira nyuma y'uko abarundi bari bapanuye baje ku bwinshi, hanyuma ariko intare za Sarambwe ziba aho zikwiye kuba mu gihe cya nyacyo ziza kubasubiza inyuma hadaciye kabiri bigabije iyo migi. Gusa ariko ubu ngubu M23 ifite mu maboko imigi mishya nka Minova ndetse na Sake yo bayifashe bidasubirwaho, ndetse no kumugunga bahageze ku Bambiro, aho ubu ngubu abaturage ba Ndosho, abantu bazi Goma neza, abaturage ba Ndosho ubu ngubu bari kureba M23 nko mu birometero 15 cyangwa 12, kavuga ati M23 ngwino udutabara uburetwa, ngwino dufashe udutabara uburetwa ingabo zacu zadushizemo, kuko FARDC yambura abaturage, namwe murabizi FARDC yayogoje abaturage. Gusa muri aka kanya begereye ikibuga cy'indege cya Goma, aho M23 iri kurasa FARDC nayo ikarasa ibisasu. Rero FARDC iri kugenda ibisuka, aho iri kugenda yohereza ibisasu by'ibibunda biremereye. Gusa ariko M23 murabizi ko idasubira inyuma, yo iri kugenda yegera imbere ikazi ibacubya. Aho ngubu rero bimwe mu bifaru n'izindi ntwaro za FARDC ndetse n'iza MONUSCO, SADC ndetse n'abandi bacancuro ubu ngubu byamaze kujya mu biganza bya M23 iri kugenda ibyigarurira. Rero kuva mu masaha 5 saa 4 kugeza mu masaha ya saa 12 uri kumva ko ibibombe biracyaturika cyane, aho zimwe mu mpunzi zatangiye no guhunga. U Rwanda rwatangiye kwakira impunzi z'abakongomani nyuma y'uko abakongomani bitotombaga bavuga ati u Rwanda nimwe mufashe M23 niki. Gusa ariko ubu ngubu babaye aba mbere mu guhungira mu gihugu, bamaganaga ati turutere. Gusa ariko rwa Rwanda narwo muraruzi ntabwo baryama. Rero intare za Sarambwe hakuryaho ziri mu kazi zishinzwe, aho zishaka kugarura amahoro y'abakongomani. Ndakeka ko mwumvishe ijambo Patrick Mayaya yarayavuze ubwo bamutumiraga kuri France 24. Yavuze ko bahanganye n'u Rwanda, badahanganye na M23, ko ubwo bahanganye n'ingabo z'u Rwanda. Gusa ariko namwe murabizi ko M23 yo ishaka kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri Sud Kivu, aho FARDC ndetse n'indi mitwe bavangura. M23 yo ntabwo aho ngaho ibiriyo, ntabyo kuvangura. Aho igeze abaturage bose bafata kimwe abantu nk'abandi. Mu gihe rero no mu majyepfo nko muri za Minembwe twirwaneho nayo ikomeje kwirwanaho mu gihe bashakaga gukorerwa jenoside, dore ko bamwe bishwe. Ndakeka naragiye mukurikira amakuru. Gusa ariko abarundi bo bari gukubitwa cyane, abarundi bo bashizwe hasi, bari guhondagurwa umusubirizo. Rero ubu ngubu M23 mu kibaya irajya gukigarurira mu rukerera, harajya kugera yamaze gukigarurira, kuko umujyi wa Goma bari kureba gutya mu birometero 2 kimwe n'igice hagataho kugira ngo bawinjiremo neza baturutse mu kibaya. Kuva rero Mibambiro cyangwa se Bambiro berekeza Ndosho, aho ngaho naho bari kureba Goma imbere yabo. Ni ukuvuga ngo Goma bayiturutse imbere n'inyuma, buri hamwe Goma iri hagati, usibye ko inzira isigaye ni y'amazi. Ntabwo ushaka kugenda akajya Bukavu, kuko ntabwo wakwambuka ujya Minova cyangwa Bitonga, aho ngaho birumvikana ko bitakunda. Bukavu ni itarafatwa, niyo bashobora guhungiramo abadahungiye mu Rwanda. Gusa M23 yo ubu ngubu igiye kujya hasi.
ubu ngubu Goma igiye kuyishyira hasi mu minota mikeya cyane. Nawe rero kora subscribe ukomeze kumenya update z'uburyo urugamba rwifashe muri aka kanya. Turajya tubagezaho uburyo bikomeje kwifata, gusa muri aka kanya nuko mu kibaya rwambikanye kandi M23 iri gusonga mbere, iri gukomeza ijya mbere, nta cyayihagarika. Subscribe ubundi ukomeze kubona n'ibindi kandi